Na Shatski upravного odboru Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu predstaveni novi vidanja društva Dumki Miljeca, pisnji Sonji Papugovej i leksični paralelizmi Senki Benčik. Na Shatski bešedovane i o programi označovanja pejzaža rokoh od snovanja društva i o aktivnostoch po konje z toho roku. Mi toho roku dostali odvitujući sredstva za našu porjadnu robotu od nacionalno osovitу, co nam bar zmile dostali sme i za 25. jubilejne číslo Studija Rutaniki. Studija Rutanika še pririhtuje, drukuje še pomogla nam pokrajina, rozumiše pokrajinski sekretarija za kulturu i Horod Novi Sad. Evo nješka še porazime i o naukovim schodze, ktorých planujeme. Rozpisali sme jednu javnu povolanku, na ktorých povolujeme šitských naukových robotníkoch, prosvitných robotníkoch, publicistoch, že by še prijavili na ten naukový schod i na svoj sposob so svojima prilohami označili tu pejzažnu ročnicu. Šesti naukovo-fahovi shod planovani za 4. december, a šitski roboti budu objaveni u zborniku robotog društva Studija Rutenika. Po konjec roka budu rozpisani literaturni podobovo konkursi na temu kratka ruska pripovetka i kad situacija dopušći budu organizovani stretnuca pošveceni značnim ročnicom za kalendaru društva za 2020 rok.